بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي وأخواتي المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هراي مسيبة جلبة تدو بهدتي ببونر FM 101.4 إمورد لمبانج من سالمينيون. Mbeɗa ko saɗi mon ko tooli hannde kadi ka jonde meɗen ɗo ka ɓeydodiral ɗo fii ko yowndiri diina meɗen l'islam kam. Haray ka technique ko Oumar Konde woni wallitade en toon ka machine ji fii en waawa humpondirde. Hannde invité men ɓen ko Oustaz Mouhammad Tayyib Ba, daiyatul alamiya, en ɓe geli ɗen haray ɓe seeninoke ɗo kadi ka plateau Bonheur FM ɗo ɓe ɓeyditani en. Haray hande ko kamɓe woni ko hewti ɗo fii fahin ɓeyditangol en fii ko yondiri diina l'islam. Hay ɗon andi Oustaz Tayyib ɓe ko arabu ɓe wiyata kon ko ghaniyun ani ta'rif. ɓeɗo haray tigi tigi on en ala présentude ɓe nde tawde haray jama on fof no andi ko hombori Oustaz Mouhammad Tayyib Ba. Joni ko wonɗen ñoggay ɗo tun seeɗa huwondireɗe ɓe woni huwondirede e mum ka yaafi, amma ka nder kame en ga ɗum ɗon fof no andi ɗum mawɗo e paykum kala wi o la ilaha illallah ka leydi men ɗo haray no andi ko ha honto Oustaz Mouhammad Tayyib Ba garani l'islam on e nder lagine. Amma ka yaafi fewndo ɗo tigi tigi on hiɓe gollidude e mojobe molanaɗe kippuɗe fii l'islam on e nder union européen on, nder leyɗe Europe ɗen ɗe fof, Allemagne, France, Belgique e ko nandi e mum. Ko ɓe sakkiti iwde ɗo ton ɗen ɗo haray ɓe humpodiri e kala structure ji yewtayɗi fii l'islam hara ko officiellement e nder Europe on haray ɓe okkodi e ɓen ɗon ahadiji e ɓe waɗi pacte ji hakkunde maɓɓe fii wallindirgol fii sakutugol diina Allah kan, yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni. Haray e ɗe balɗe ɗo yonta lila ɓe hewtiti ɗo ɓe wanno kadi tournée africaine ka meɗen ga ari ɓe jindude, ka meɗen ga kadi fayin fi ɓeyditangol julɓe ɓen e l'islam on. ɓe hewtuno Abidjan, ɓe hewti Cotonou, ɓe hewti Lomé, ɓe hewti Accra, ɓe yuri ɗo noon si ɓe hewti ka meɗen ɗo e ɗe balɗe ɗo. Haray hande inchallah ɗo en ƴettu tammen on fo e présentugol haray ɗen joni en wattay makon e sooke maɓɓe mi andintinay tun toɓɓere ko ɓe woni e yewtande kon hande koko yowodiri ko wiyete 24 et 31. 24 et 31 eɗen andi haray ɗum ɗon ko hunde jaalide no fewndi kadi no saati kadi. Haray ko ɗum waɗi haray en wattay makon e juuɗe Oustaz Mouhammad Tayyib. wiyemɓe assalamu aleykum ya Oustaz. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Haray miɗen wiya ko saɗi mon ko tooli ka plateau Bonheur FM ɗo. Auditeur ɓen kadi no heeɗi on e hoore hitte, téléphone ji ɗin no saaƴude fota landagol men si tawi haray laatoto, si tawi woni seeno mon on ko confirmé noon haray men hollitiɓe haray ko confirmé inchallah. noon haray joni on hewti ɗon ka yeeso micro ma kon wattama e sooke mum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi ala ni'mati al-Islam wa kafa biha min ni'ma. Wa sallallahu wa sallama ala al-mab'uth rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ala sahbatihi al-kiram wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawmin la maradda lahu min Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Haray musibɓe julɓe tedduɓe, ɓawnde yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala juuluɗen e nelaɗo meɗen on duwani ɗen sahaba ɓen e yiɗuɓe ɓen ɗon ɓen jokki ɓe sembini ɓe ha ñande dalngal ngal dari. Ko waɗi noon hay malegol neɗɗanke heɓa moƴƴere aduna e lahara ɗum heno jogodiri e yiɗugol nelaɗo sallallahu alaihi wasallam, yiɗa ko adda e makko kon sembinamo e dow muɗum kadi. ko ɗum Allah daali ba'da a'udhu billahi samil alim min ash-shaytanir rajim. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الله سبحانه وتعالى ودالي ɓen noon gonɗinɓe o bihi on koye rasulu ruttoto. ko waɗi noon haray si ƴettoyama dow ka ayije ɗen fuɗɗi toon ko Allah daali alladina yattabi'una ar-rasula annabiya al ummiya ko ɗon noon bihi on ko ɓaawto yiltito toon.
bimana kala ɓen gonɗinɓe o haagati sembinimo wallimo kadi jokki annora wattidaɗo e makko o ko ɗum woni oɗo l'islam ko ɗum woni ndeɗo alqur'anare Allah daali ulaika humul muflihun bimana ko ɓen ɗon woni malaɓe ɓen joni noon gundaygo on annora ko rasul sa sallam arde e mum kon ko fiidennanagal ɓiɓɓe adama ɓen ɓe fof maɓɓe ko ɗum waɗi on aya lanno tun aya hittiɗo ɗon Allah daali qul ya ayyuha nnas inni rasulullahi ilaykum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard awa yettoɓe noon ɓay fiima ɓanginama ko arduɗa e mum kon ɓanginama nafoore mum nden kadi ɓanginama nafoore mum nden ko ulaika humul muflihuna ko malegol adna e lakara jonno yettoɓe a ko fof waranɗa aywa ko fi fof ko fi fof joni noon haray no makirɗon no cheikh Mouhamadou Wuri haray min kan no wonanimi welo welo mawɗo e teddugal mawgal kami tawette e o plateau moɗon ɗo ka radio bonheur mi yewtida e musidɓe an julɓe wonɓe e leydi men ndin ɗo mi yewta fi ko yewiti e kaɗo dinan l'islam haray no hollirɗon noon soɓɓundu ndu yewteten ɗum hannde koko yowiti ko e ko wiyete ko 24 décembre kañum e 31 décembre ko honɗum woni ɗum ko honɓe fuɗɗi ɗum ko honto ɗum iwri ko honno julɗo on haani bi ma'ana ko darande honde julɗo on daroto e bange ɗum ko ɗum ɗon fof woni yewtere men nden hara eɗen tori Allah subahana taala yo Allah siko en ko yewten e mu'um ta ko wondi e ƴiyalta kadi ko fi makko kadi woni ko yewtirɗen haray 24 décembre e 31 décembre ɗum woni hunde jaalinde e nder adna Allah tentinima noon e nder ndi leydi meɗen laggine ɗum hitti fimum hittinama e duuɓi heewɗi wayda bi laggine e ƴetti indépendant fi 24 e 31 décembre fimum no rondano towna ha ka asamaw ha gantinga joni noon julɗo on no haani andude kala ko fewndi par ce que ko julɗo on haani humpitude sabu ko kanko humpitigoy ko julɗo on humpiti ko kanko haani humpitude kadi ko wannoon qur'ana wi wala yunabbi'uka mislu khabir bi mana hino wawi ardude e firoji ɗiɗi elan firoji ɗiɗi firon on ko goto kono elan on no change no wawi wonde wala yunabbi'uka ko satti wo ko satti ko mapiɗa o ta jaɓa humpite siwana anduɗo ma ɗum wala yunabbi'uka wawatama humpitude adnata ko kumpital gongawal ngal siwana anduɗo on ma ɗum wawatama humpitude humpital gongawal ngal tigui ha hewti ka humpitiɗo on humpita e maɗon mislu khabiri jelike joni noon julɗo on ko kanko hani humpitde julɗo duwaka landade ko honɗo woni 24 décembre saabu ko kanko andi ko kanko Allah tabbintinnani andal ko heddi kon fof hino signa e hoore mabɓe koɓe majjuɓe Allah daali summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun aw wonɗo o ala shari'atin min al-amri ko an Allah signani gandanga kala mo wonali on honno wiyete shari'ati min al-amri haray ko kan la ya'lamuna o jeeyata ka majjuɓe ɓe andaɓe summa ja'alnaka hutime waɗuma ala shari'atin e dow lawol e dow lawol e dow pinal e dow ɓanganduye e dow saria e dow constitution e dow législation e dow mode de vie e dow programme ɓe kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko julɗon tu woni e programme on gelni ko julɗon tu andi ko jokki heddiɓe fof essayay woni kono ko woni e dow ɓanganduye e ko feeñi andi ka iwri ka dari fewno ɗon e ka suti ko julɗon tu رجل ذلك فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أو يمشي سويا على صراط المستقيم ونقول كده جون القرآن ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون وتعجك بلاد بعنداد كان مجابال لا إله إلا الله عندك ولا إله إلا الله فريكم فعلوا نمو إكتم فعلاكم ووني إمون كدي أريكوا أهواء الذين لا يعلمون ko ɗum waɗi joni noon julɗo on
no hani andude ko ndu wiyete 24 décembre et 31 décembre sabu Allah subhanahu wa ta'ala okkimo gandal e faamu o hebilimo o wi hay kala ka nangodiraɗa ko an foolata wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira ala discussion mo nangodirton ala hen gueɗe nangodirton si wona haray min addanino makko woni gonga on kon tawa tappayɓe aliɓayɓe on gelike o 24 et 31 décembre hande ko julɓe go'o rondi fi mum hara ɓe anduno sabu mum on ɓe fuɗɗode mum nden e fandunde ko soomi e mum kon ɓe ɓattotano ko fi ɗum aduna ko waɗi noon ko ayiɓe kaaɗo diina ayiɓe neɗɗanke yaagal ayiɓe ko wiyete civilisation ko wiyete insaniya ayiɓe bimana ko wiyete peewal ko ɓen ɗon sinti ko wiyete 24 décembre et 31 décembre ko adiɓe feccude kaaɗo diina ɓe Allah subhanahu wa ta'ala huɗi yaltine nder yurmede mum ten o ɓangini fi maɓɓe o dénonci ɓe o wi ko ayiɓe ɓen tigini ko hunde nde ɓen fuɗɗi ko ɗum wiyete 24 et 31 décembre Allahu akbar ko waɗi noon kaaɗo diina l'islam ko diina woota ɗi fewno annabi adama alayhi salam ha e annabaɓe sakkitiɗo on ɓe fof maɓɓe ko diina woota ko l'islam ɗum Allah daali inna dina inda allahi al-islam ko wiyete diina ka Allah ko l'islam on andi ko ibara mo jokkodira e zarfu wona zarfu zaman na zarfu makan ibara on inna dina inda allahi al-islam wiyaka inna dina inda allahi al-yawm ma ɗum amsi ما دون غدا أنجلك ويا نظرف زمان نظرف مكان وياك إن الدين عند الله في أمريكا ما بيالاتهم كنو الله بيقول إن الدين عند الله الإسلام كويتي دينكم كالله كالإسلام كنو أنتم جدي ونافي الله عند دينا جيغوالا himo andi dinaji goo hino woodi himo andi hiɗi ɗon kono wi ko kaaɗo o suɓi ko kaaɗo ɓuranimo sammo wi o man yabitagi gayra al islami dinan falan yuqbala minhu kala ɗaɓɓituɗo goɗɗum goo dina tana al islam o jaɓantake kono ɗon andi qur'ana yewtay embere haqqillaji yimɓe ɓimber kaɓe famata ɗon son teskike jeɗe no taguɗo e yewtirta no inna dina inda allahi al islam yawɓe faamu haqqil ɓen ɓe faama ɓe anda kala ko wona l'islam ko perdi kono ɓay fof fotata hakkil o inna kadi wa man yabtaghi gayra al-islami dinan wala yuqbala minhu kala ɗaɓɓuɗo diina goo ko wona l'islam jaɓantake kono ha joni hara en lutti kadi ɓe haqqille mum hewta faamugol ɗum ɗon kadi ko ɗum ko ɓen ɗon wattanaɗo wa huwa fil akhirati minal khasirin bimana haray ganko neɗɗo o ka laakara ko jeeyaɗo e birruɓe o gelike joni noon kaaɗo di l'islam ka Allah fuɗno ka annabi adama alayhi salam fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun ko ɗum ɗon fanano on hudan ɗon ko diina l'islam o joni noon ɗum ari adama alayhi salam ha ɓay o nawyi o nawni o andi o feƴƴinay woni o ɓannuno ɓiɗɗo makko ronowo kaaɗo l'islamu o ɓannunomo ha gasi o dartinimo defte 50 Allah tippini e makko wona ɗum tabbitiri noon e deftere no wiye albidayatu wan nihaya libni kathir kam Allah darano joni noon mbi on say ko kaaɗo diina l'islam woota woodi wonani annaba ɓen fof kadi shar'a lakum min ad-dini ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk wama wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina fala tatafarraqu kabura ala al-mushrikina ma tad'uhum ilayh on andi ja ko shar'ina e diina kankon ko adda e maɗa ko ko ɗum ɗon tigi kadi woni ko shar'inana kadi adda e wahayna e nuhu kañum e ibrahima kañum e moussa e isa ko hunde wotere joni noon adiɓe feccugol kaaɗo diina l'islamu tigi sendaka ko ɓe wiyete alyahuda e annasara ko ɓe won nene baba ko wiyete 24 décembre et 31 décembre adiɓe feccude ka ko ka fuɗɗi feccade ko fewno annabi Musa alayhi salam ɓay feƴƴi e makko deftere tippinanonde e makko ten ɓe waylinde ha gasi ɓe moƴƴini diina fenande hano wiye alyahudiya on gelike ɓay ɗon kadi annabi Isa kankadi o aroy o feƴƴi linjila tippinde e makko ten ɓe waylitinde ɓe chancede ɓe moƴƴin diina ko wiyete kon e annasraniya ko wiyete kon le christianisme joni noon ɓe
ko ɓeeɗo woni bandiji ayɓe Allah ayɓe l'islam o sabu ko ɓe fecci diina kanko taw go'o e yilti kadi e pewje maɓɓe bonɗe kadi ɗe ɓe eɓɓindani e fii mulugol fii diina kan e neɗɗankeyagal ngal ha Allah denosi ɓe wi attention ko ɓeɗo woni ayɓe ɓen goyi humul aduwu fahdarhum humul aduwu kamɓe woni ayɓe ɓen par ce que ko kamɓe woni ahlul kitab koko naafiqiɓe madina ɓen on gelike par ce que ko suratul munafiqun ko dow to ida ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innaka rasul wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun on gelike jonnon Allah daali ko ɓen woni ayɓe ɓen tigi tigi jonnon ko ɓen wi'ete al yahuda e annasara si tawi Allah no limude heeferaɓe ɓen ha gasa ko kamɓe o adorta ndahe Allah no dana inna alladina kafaru no ɓey yedduɓe annon ko nuktatayn citation e sabbo ko woni arda yeeso ko mo yetade makko homɓe siɗa humpaɓe ko homɓe min ahlil kitab numéro 1 ko ahlul kitab wal mushrikina e sirkoɓɓe ɓeeɗo on fof finaari jahannama kan hiɓe ka nder yiite jahannama khalidina fiha ko toon ɓe mukkinte ulaika hum sharrul bariya ko ɓen ɓuri bonde e ko jindi e hoore leydi nin albariya min albar kala ko daasi jindi ka hoore leydi ɗo hakkude fintori ndi hakkude fintori ndi on gelike e piyori ni e sarde ko mbawal ngal kala ko jindi ka hoore leydi ɗo Allah daali ko ɓe ɓuri bonde wala sharrul bariya ko ɓe finti 24 et 31 décembre Allahu akbar jonnon e fenande maɓɓe nden wiwgol wonnema affaire o 24 décembre et 31 décembre ko e fenande maɓɓe nde ɓe moƴƴini wondema annabi Isa mo ɓe wayli diina mum kan ha gasi ɓe watti chrétien jo sabu diina fenande hakka ɓe moƴƴini kan ko wiwgol wondema on ko le 24 décembre o jibina e tawde ɗum e hoore mum wona goonga ko waɗi noon lurre molanaɗe hino e fii jibinagol annabi Isa ko o ceernojo molanaɗo windi e deftere mum no wiye la Bible, le Coran et la science docteur Maurice Bucaille il parle de la généalogie de Jésus les contradictions énormes hakkude généalogie Jésus on jibinede makko on jibina ko hitande honde o wi hay ɗum ɓe fotta joni noon ko wiwgol noon annabi Isa mo ɓe moƴƴiniridi kan diina chrétien yaagal e dow muɗum wondema ko le 24 décembre o jibina joni noon ko ɓuri ngalɗinde an o faalaɗo feetude 24 décembre ama ɗum ma holtina ɓiɗɗo mum fii ɗum ko yaha anndu kan diina chrétien yaagal ko mahaka e hoore fenade hurɓininde nde Allah subhanahu wa taala yebdi dénonci kadi ka nder Qur'an sabu ko wiwgol maɓɓe wonnama ɓe nanguno annabi Isa ɓe tempimo par ce que le christianisme ɗum ko itta ɗum mbi mana ko diina ittaka e fenande molanade par ce que e haala porto français on ko ɓenta kon christification koko fempugol goɗɗo luutinira juɗɗen donc leggal ngal kawon tigui fempa ɗon ko ɗum wiyete la croix on gerike si tawi fempande nden laatike wiye christification fempaɗo ɗon on ha gasa ko wiyete le christifié maɗo le christ on gerike diina yaltuka e nden ɗum ɗon kanko ka wiyete le christianisme jokkuɗo kan diina ɗon wiyete le chrétien o yimran ɗum ko andugol taw asle genèse hunde nden taw ko hollugol ko hunde hawnide fenande wiwgol annabajo Allah mo Allah yiɗi ɓurni annabaɓe bani Israila teddini wondema Allah aynay acca ha on ayɓe makko nangamo ɓortamo wirtamo fempamo waɗamo sifa ɗum e tawde ɗum yaada e alquran par ce que alquran on kañum signalino law wondema annabi Isa ko o daɗowo sifa ɗin piiji wonde tawno tum bani Israila jikku maɓɓe ko wargol annabaɓe kamɓe annabajo si nelama e maɓɓe simo mari chance ɓe inna ko wiiɗa kon fof min sali men jokkata fenay fof ɓe yadda so ala chance ɓe waramo Allah daali awa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taktuluna onon ko ni wawɗon onon tuma annabajo ari o woɓɓe maɓɓe kokoyon fennu woɓɓe maɓɓe waron on sansata onon ko ni wawɗon
jonnon ɓay noon Allah no andi ko jikku maɓɓe o asirani annabi Isa law gaɗugol nangede wirte ko hunde nde annabi Isa wolani hoore mum inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa salamun alayya yawma wulidtu on salamun ɗon gelike on salamun arɗo ga sourate Maryama ɗon kisal woni wi ñande mi jibina kisal ngal ko none ɗiɗi seytane mematamo sakko majjinamo ko daɗowo kadi nangede fempe ware iwi ñande o jibina ha ñande o nooti jooma ñande kadi deroya fo no aani kadi salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya allahu akbar o fempatake ñande o jibina o fempatake nde o mayata wala ya probléme kadi lahara allahu akbar o ngelike joni noon Allah subhanahu wa ta'ala hay ɗum e hoore muɗum ɓayɓe wuuloyi fenande nden ha gasi ɗon kadi Allah demanti ɓe fenni ɓe kadi wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna maryama rasulallah wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum allahu akbar Allah daari e konngol maɓɓe kadi wa qawlihim wawo ko atof ko ley fuɗɗi so daari on page ɗon ka suratu nisa'i ɗon kala ko waddi Allah e bani israila kon fof mo énuméri noon woldi fof mani o wi ɗum ɗon men no tawa e ko waddi ɓe fa bima naqdihim misaqahum wa qatlihim wa kufrihim bi ayati llah wa qatlihim al anbiya bi ghayri haqq wa qawlihim ala maryama buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna almasiha sifa non Allah no linki ɗon ɗi buy majji o wi no jeeha e ko waddinni e ɓe koko ɓe wi kon o jiya ɗan ko ho tedduɗo moni desidi dandugol fempede ko ɓe suusi ɓe osi wiwgol ko wondema ɓe warnomo wa qawlihim inna qatalna almasiha isa bna maryama rasulallah e wiwgol maɓɓe wondema minen min wari e isa ɓiɗɗo maryama o bimana o nelaɗo Allah o Allah daali wama qataluhu ɓe waranomo fis wama salabuhu kadi bimana ɓe fempanoma kadi walakin subbiha lahum allahu akbar wama qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi allahu akbar on gelike joni noon ko nden fenande ɗon noon ka diina mahi e hoore yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala yimɓe ɓe Allah déclari ayɓe ko ɓe sinki 24 et 31 décembre kan andi sembinay ɓe e kon no guerdata e hinoɓe kamɓe ni allahu akbar ko kamɓe ni ko ɓe joni noon son taskike ɗum noon on taway ko hunde nde Allah subhanahu wa ta'ala haɗi en faade e muɗum jokkodirgol e ɓe fembingol ɓe yiɗugol ko ɓe watta kon sabu Allah kañum yeetike e wondema ɓe ko ahiɓe men la tajidanna ashadda annasi adawatan lilladina amanu lyahud walladina ashraku Allah daali ko a yi ay ha faamoya andi la tajidanna on gelike allamu lil qasami awi ta'kid nunu on kan khilafu ala ko nunu ta'kid aywa la tajidanna ashadda annasi ko a tawaygoy kadi Allah wi aali ko bi mana ko ɓuri sattude e yimɓe ɓe ngaygu wona humpitogal ma wonma haalande ko arata an tigi yi'a aroyey ha yi'a faama andoya heɓali gaño ɓuri ɓe on gelike donc a heɓoyta gaño ɓuri ɓe lorraji hande ko heeɓi alamul islami on fof kala ka guiteji huɓɓa e leyɗe julɓe ɓen jungo maɓɓe no ley jungo maɓɓe no mum kala bone albalaw mo julɗo heeɓi jungo ɓe no ley tonɗe joni noon si ulama o e wi wondema on aya ɗon ko ayɓe diina kan groupe aji ɗin tati Allah linti o siforiɓe embere ka ngaygo ngaygu ɓuuri tiiɗirde noon ko ɓuuri tiiɗude ngaygu ngun ko alyahuda ko hikkitiɗon tiiɗugol ngaygu ngun ko mushrikinayi ko hikkitiɗon tammum ko nasarankoɓe ko naafi haray dey ko ɓe yiɓɓe ko woni ko ɓe arta 3e position e kañugol e on gelike joni noon nde tawno ɓeɗo ko ɓe ayiɓe men e piiji no somodiri e alhaaliji maɓɓe golleji maɓɓe ɗi jogodirɗe e shirku ɗi yoga e julɓe go anda ɓe jokkiɓe en jokki alyahuda e annasara ɓe duwano ka jokkude arani ɗo yimɓe ɓuyno inna ɗo hande ko dimanche haray mi fowtoto mi ñalle ka suudu mi yaltata taw ndenan sang e dimanche
taw ndiran tan e samedi ko weekend mi fowtoto ɗanndi ko fowtiɗa ɗon ko honɗum ɗanndi ko honɗum woni sabu si fowta Allah no jogondiri e shirku alyahudankeɓɓen ɓe wii taguɗo on ɓay o tagi ko tageefu mum koye nder barɗe jeego o tagi ɓay o hewtoy ko affaire tawi o ronki o wata continude o fowti ɓe wii fowtoto e affaire kamɓe kadi ko wikke ɓay Allah fowtike o fowtto annasarankaɓe ɓe wii Allah tagu haaka dimanche o tawimode o ronki o gaynta o fowti o gayntoyi ka tenen joni noon ko ɗum waɗi siɓe fowto buyi e men noon julɓe ala jiiɓe ɓe hene ko dimanche mi yiɗa dimanche de na ko fowtiɗa ɗon fellete ɗum joni noon ɗum ɗon kadi Allah subahanahu wa taala jaabiɓe kadi wondema ko ɓe wi kon o ronki na gonga maɓɓe Allah dali walaqad halaqna samawati wal arda wama baynahuma fi 6 ayamin wama massana min lughub on gelje min tagi kam mulɗi jeɗɗe leyɗel ɗe jeɗɗe ko woni hakkude mum kon min ronkano e nder balɗe jeego Allah daali min ronkano joni noon ko ɗum woni fowtinde ɓe kono hiɗen jokkiɓe ɗen fowto ɗon hiɗen fowto ɗon dimanche en anda ko fowtagol ngol ka melmini ɗon ka melminori ɗon hiɗen jokki 24 et 31 décembre en anda fi muɗum hande noon hino ko ɓuuri ngalɗinde kon oustage koko tawi kon julɓe ɓiɓɓe julɓe kañum e mawɓe julɓe neniraɓe min julɓe no heccini fiiɗi feetoji e alyahuda e annasara ɗum hino hawni hino hurɓini ɗum hino hawni hino hurɓini moƴƴa noon ko waɗi noon Allah haɗino en ya ayuha alladina amanu la tattahidu lyahuda wannasara awliya baduhum awliyau bad wa man yatawallahum minkum fa innahu منهم الله أكبر إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم الله أكبر هيكو هاوني هيكو هربني داريكو هاوني داريكو هربني الله قال هيكو أنو يقول به wata on jokko alyahuda e annasara ta on jogo alyahuda e annasara allié giɗo ballo weldi mo yiɗuɗa ko jokkata mo fi mum weluma Allah dal taw waɗu ɗum ko waɗi noon yoga e maɓɓe ko weldi ko ballo yoga ko kamɓe on toon ta ukkito toon Allah subahana taala daali kala noon jogitiɓe weldi jogitiɓe naɓidaɓe haray ko e maɓɓe o jeeya Allahu akbar ko honɗum ɗum firti ko kala jokkuɗo waɗɗo feeto sembini 24 et 31 décembre kala noone no sembinirɗa o Allah si ni wattidi on nder ton wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum Allahu akbar kala joni noon a yeyɗo ala jiiɓe yawɓe hajjoye ha gasi kañum e hajjaɓe muɗum no daro disodira ka sallo muɗum ko honno fi sendane on alaji en alaji en kono fi fendane on fayɗen ɓe fuɗɗike landagol fi tenide fette on quel fette feeto homɓe mbiya ha joni famodire ɗum min koye yettolan tun ko delu haray oto on ƴette pay ko ƴette oto yahon madina yahon suɓanoyon ɓe tenide fette heeweraɓe 24 et 31 décembre ɓe watto koye jipon hoy koye pantalon hoy hara ko jiwɓe julɓe ɓe yalta ɓe ama 24 et 31 décembre ñande goo mi nani ardiɗo catholique ɓen ɗo hino wi'i yandi o torike julɓe ɓen yoɓe accu heɓa ka ɓe waɗa feeto maɓɓe ngon tawi mo welti kono janay woni welo on fellete ɗum ko waɗi noon jokkoɓe kan diina koɓe 5% e nder laggine sabu 95% e population laggine on ko julɓe 5% yeetelan Oustaz Mouhamadou Wuri si tawi 5% waɗay feeto e nder les 4 régions naturelles de la Guinée feeto ngon heɓa impact ta ko 5%. non tawa ngo iiday ngo yeeƴo wawata tawa camion je beere hammiray fuutaari nin to hammira foore rewa kindiya ta ɗum fof ko fiiɗe barɗe ɗiɗi ɗum fof yare vide ha gasata ko 5% tu yarata non ko 5% tun hebbinta ɗi night club ji fof abadan ko 5% tun hebbinta ɗi place ji kaɓe futboyto ton wona on andi ko julɓe ɓen ukkiti nder ton koɓe duwano ka naatude naati koɓe ɓe nodda ka naati allahu akbar tawa ɗum ɗo fuu ko mankugol faamugol diina mum kan anda ko gasata wadde e ko gasata attude ta ɗum no hawni no hurɓini mourade mum wallahi donc sifa ɗum ɗon fuu waɗi si tawi
bimana yimɓe ɓen no hana jertinede ɓe informé e diina maɓɓe kan ɓe anda ko ɓe jeeyi kon e ko ɓe jeeya kon ko ɓe natta e mum kon e ko ɓe natta e mum kon si wona ɗum haray ɓe heeɓi probléme par ce que qur'an o wi'i kala sembinɗo ɓe haray ko e maɓɓe jeeya joni noon daare 5% son daari ka si fettije ɗen feƴƴi o yeey ka urgence ji ka laptaneji ɗor motoji waɗoji accident ji ɗin fof on tawa 90% e barmuɓe ɓen e mayɓe ɓen haray ko wiyeteɓe ibrahima ismaila e aissatou kañe e muminatu onon woni ɗum yo hersinano julɓe ɓen yo hersinano julɓe ɓen ukkitagol e feeto keeferaku fuɗɗo ɗum sirku tempugol annabajo allah ko tato tawa ko batte ɗum an ko ɗum sembintaɓe tata qur'ana wi o man yatawallahum minkum fa innahu minhum joni noon iblisa no marani yimɓe ɓe fof laawi woɓɓe goo wiyay bon haray 24 on e 31 décembre on haray tigi tigi on haray e yaata amoygol kono haray en tummodiray mo kala itta seeɗa waɗen ataya koye nder mum wona kadi fayi haray ko 24 o wona manana woɓɓe goneya ko 24 o woni feeto chrétien o 31 on ko fii powmum ko natugol hitande ko hitande ma noon kaka 24 lima ha wonto e 31 ko laawol gotol ngol 31 on e 24 on ko hunde ko ñaahore wotere telema sengo kadina fof ko feeto yimɓe wotuɓe ay ɓe allah subahana taala ɓe allah dénoncini guerre hakkude muɗum julɗo duwaka ɓattagol ton donc kala yewɗo amoy 24 décembre ma yeey plage fi muɗum so voilà so alti yo hammiroy ka église allah ɗo wattidiɓe allah daali wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum kala kadi baabirawo kadi sodanɗo ɓiɗɗo mum teni e sifa ɗin piiji ta ko fi on feeto keferaku haray kamɓe kadi hiɓe nder ton kala jooɗiɓe ɓanni ɗumanni wulni ataya l'occasion ɗum ɗo ɓay ɓe wowano wadde ɗum haray kamɓe kadi men ɓe contribue nder ton donc haray ko sifa waɗi ɗo yewtereji woni ko ɓeydodirɗe e muɗum ganda so haray no woodi ko ɓeytoton e muɗum ma ɗum ngo kono fof muɗum ko jama o yo wattan hakkille ustad on jarama fota haray tigi tigi on auditeur ɓe ɓen no heɗiti nini e bangeji ɗin fof e quartier ji ɗin fof fen ɗo ɓe heɗiti no tanƴini yewtere nden alhamdulillah ɓanganduye waɗi yimɓe ɓen ɓe sitiyike mo kala andi ko ɗum won tigi tigi 24 e 31 décembre haray en andi jaka ɗum ɗo wona golle julɗo o woni paykum o woni mawɗo o woni duhiɗo o woni suddiɗo ɗum ɗo hina golle makko ko ɓuri hulɓinade kon noon kaka wiɗon ɗon wondema allah subahana wa taala foodi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum e makko nelaɗo go kadi no sembini ɗum ɗon no firti ɗum firi ɗum man tashabbaha bi qawmin fahuwa minhum e riwaya goo udda minhum e riwaya goo husira ma'ahum aywa husira ma'ahum allahu akbar mo nandintinike yimɓe haray koye ɓen o jeeya koye ɓen o limtete koye ɓen o immindinoyte tigile si neɗɗo tawi woni ko alyahuda e annasara o immindinoyte tawa noon woo hari num woo ko julɗo tawa an koye fedde annasara nden immintinoyta ko on groupe ɗon wonoyta ñande dargal haray ko ɗum woni nafa gurdam makko ɗam ɗo haray o perdi gurdam makko ɗam donc haray joni ustad en yittoto ka technique to men udditen antenne on auditeur ɓen haray ɓe faala noddude woɓɓe no mari ko landitoto haray woɓɓe no faala yebdude mon donc joni en wiya monsieur Oumar Condé ɓe udditan en ligne on haray auditeur ɓen no wawi noddude ka 669 88 46 46 woɓɓe alors assalamu aleykum awa ɗannine radio on Boubacar Ba wonɗo wanindira awa bisimilla min farlandade wonɗo ni sino wodunoɓe deftude attaya joya jammaje ɗe ni so wawi tawide leñel ɗen kadi haray ɓe wowno wulnude attaya wirude defa attaya suga segataɓe ni par exemple sino wawi weyde leñel ɗen kadi quoi si tawi nden ñande kadi ɓe weye ka nden ñande ɓe accu ɗon na si tawi ɓe continue si tawi ɓe weye nden ñande kadi kayo ɓe accu ɗon kamɓe ñanden kadi siɗo tawi allah ala mum faamike on jarama gasiɗo ɗo tigui o hara ko sukaɓe wowɓe hirude weeya mo defa ataya ta kadi hara on defgol ataya kadi weeya ta kadi koye hoore ko moƴƴi weeya kadi
so veeji ɗin no ɗuuɗi donc tawi koye hoore ko moƴƴi ɓe woowi veeyude 24 décembre on e 31 aɗi tawdiɓe e muɗum ta anni e maɓɓe on na ɗum ko ɓe woowi hara ella ala kaɓe veeya anni e maɓɓe on na 24 décembre wata kuppude programme ji maɓɓe ɗin e muɗum par ce que so renta kadi alyahuda en ɓe emporta en ɓe naɓora en no woodi ɗo piiji bus waɗeteɗi ɗo ɗen miɗo yiya organisation ji tummonire l'islam molanaɗe ina waɗa e 24 et 31 décembre min haray miɗo yiɗi yo waɗe ado nden ñande aywa so wona ɗum haray enen kadi e waɗori ɗon ka ɗon ko goonga sa ɓe ukkori en e bara on hara en anndali nam ko goonga yani wona organise gol veilleji ko veille islamique wiya ko veille islamique ta ko wala toon e 24 arano waajede décembre ta no waajede haray en semminori ko maɓɓe kon alhaali fi kala ko moƴƴi wonɗe ɗum ɗon koye stratégie ji da'wa ɗin ko du'at ɓe ɓen haani mijitanade fi muɗum yani si ɗum waɗete waɗe adi yo waɗe ade décourage a yimɓe ɓen e mum muɗum on hara wonani nden ñande tigi tigi muhim jiddan aywa ɗum haray wattitama e sokeje moɗo uddalma dow ɓay on jotti dawa haw wiyama usalma ɓuri dawa ɗum ɗo wattitama e sokeje mum on hara ella ala ɓe ko ɓe wowi wadde ella ala kamɓe waɗa alhamdulillah tawi kadi ɓe inni moodi ɓay ko 24 ɗumani certoɗen hannde ɗum kadi haray ɓe waɗi ko ɓuri moƴƴude voilà nam jasakumllahu heyran alors assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah nawla toon ko homɓe machallah cheikhna ishaq kilométre 5 Dibreka awa bisimilla men jenti on awa ara kase beeli eyo ɓe wayri on wayriɓe telen toon ko ɓe Allemagne ɓe France Belgique en ko ɓen Côte d'Ivoire en Accra en Lomé Cotonou ko ɓen noon jatti on non kadi joni wattanay fondo fi kilométre 5 ɗo si Allah jaɓi nani albarka Allah kubaraji ɗi aleykum salam assalamu aleykum waaleykum salam waaleykum salam rahmatullahi nala toon nala toon yettude Allah ala salmina ɗo Moussa Oustaz Tayyib en nam awa ɓe gelike ko lamdanina ɗo wono suwo e 31 woɓɓe ɗe neɗe yahata ka boitteji kono ɓe yahay foire kono noon ɗum ɗo woniri ɓe yahay foire ɓe yahay foire kono ɓe yahata ka boitteji d'accord awa waaleykum salam gasi honno on andi pewje alyahuda e annasara ɗen hiɓe eɓɓindo e piiji bus e ɗen ñalaɗe ɗon joni noon alyahuda e annasara pewonɗo kamɓe jogiti aduna on kamɓe dominimo joni noon haray ko heewi kon ka fendane ɗo ɓe waɗa e solde c'est à dire kala ko yeyeteno wonowa 1000 francs hino wawe yeyede ka fendane ɗo ɗe wonowa 500 ma 200 ma woni 100 joni noon si ɓe waɗi ɓe fewnitike e hoore ɗum ɗon ɓay enen kadi haray ka katno ɗo wonɗen ɗen haton jinni e ɗum ɗon ko piihoy koye tunci-torten ka aduna haray ella ala ka aren mbi mana soodugol so tawi hadafu on ko soodugol foire on ko soodugol ɓayno hoyi hiɗa haton jinni amma noon siko foire yawgol weeɓito ɓorno coñci ɗi Allah yiɗa yarlaaki yaltida eɓe duwa ka yaltitude wiya ko foire tuyi ha weeɓito on foire ɗon oɗi weeɓitagol ngol dagaki hay tawna 24 et 31 décembre na noon feere noon kadi si feppodiri kadi e ɗe ñalaɗe ɗo kadi ta ko ñalaɗe maɓɓe amma noon so tawi na weeɓitagol ko yawgol sooda ko on tigi hatto jinne ɓay prix on hino wara fewno ɗon ha ella ala yawgol ɗumanno sooda aywa jarama alors assalamu aleykum allo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ko homɓe allo allo salamu aleykum mari ɗo landal daɓɓal nam ko Sadou Bari wonɗo wani darako bisimilla man jetti on monsieur Sadou Bari allo assalamu aleykum waaleykum salam nam ko homɓe ko ineteɓe Omar Sow Lambagne awa bisimilla on acceke lammarɗo question landanto e ɗongu sal nam
soni so tawi haɗa tabbiti wondema e ɗi fetji ɓe chrétien ɓe ɗo wona ɗi koko fetji tondiɗi tono ɗo si tabbiti haɗa ɗiɗo wona question ji e wona fetji mais haɗa en fala ɓe limtan en seeɗa wono enen iidiji men ɗin awa iidiji ko duwaɗen wadde kon temon ka anda ɗum ɗon haɗa sin ɗon hewti ɓe kembina ɗum ɗon ɓe teddina ɗum ɗon haɗa ɓe heɓayno ɓe liɓɓira ɗum ɗo par ce que ɗon andi ɓe wiyay si tawi goɗɗo e goɗɗum ko yo accike aray no hani tawa haɗa remplace mum no woodi ɗen andi ka diina men remplace an ji no woodi donc ɗen fala ɓe fencitan en seeɗa kadi a waray fet ɗumaji fetti enen ɗi marɗen ɗin ɗi hanɗen darade filmu ɗin aɗa jarama hakke assalamu aleykum aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu nani ko Oumar Sow yewtiɗo ko gasi Oumar Sow on jarama inchallah haray ɓay docteur Madoure en alano ɗo sano mi wattiday noon ɓayɓe ɗumen ɗon ko ette bariɓe noon ala kulli haal haray l'islam on kañum kanno mari fetteje mum ɗen naafi haray l'islam ko diina ka tawata hara ko diina ñirɓinagol tum ɓiɗo ma ko weele wulla l'islam ko diina welo diina weltagol rewa Allah subahanahu wa taala yettamo wona e dow nemaji ɗi Allah subahanahu wa taala waɗi en e dow mum ɗin voilà c'est à dire l'islam ne pensionnime à la pauvreté ta tampere e sonja ɗum e ɗittagol kañum kan no yiɗi weltagol no yiɗi feeto hino dagi no woodi feetoji l'islam on daginani en ko feetoji ɗiɗi min on mi andi feetoji mawɗi l'islam daginani en enen julɓe ɓen ɗi wawete wadde feeto e muɗum julde suumaye on kañum e julde donkin on ko par ce que ɗin feetoji kadi daare tun on taway kala ka l'islam wiyata welte haray golle waɗi tigi wona feeto suumaye on julɓe ɓen acci ñamugol e yargol e ɓattagol ɓeygoli maɓɓe daganiɗe ɓe ñalormaje capanɗe tati ma ɗum noga e jeenayyi joni noon Allah wiya mi okki on ñallal welte waɗe nafakaji waɗon mbi mana coñci labaɗi coñci kesi juurodiron waɗon ataya waɗon ji sako e lawol dagingol welto ɗon ɓorno ɗon yalton yimɓe ɓe yiya on sako no dagori ɗon hino ɗon donkin on kadi normalement ko feeto hajjunkoɓɓe ko yawɓe ƴetti jawle muɗum yeehi dogi buggi kaaƴe wangi suudu yangi ha gasi joni noon si ɗum ɗon lanni yoɓe waɗu feeto joni noon ɓay ko enen imminiɓe ko fimen en fof Allah hawti en fof meɗen juldere men gon welo ɗon donc ɗum ɗon kadi no ɗon tabaski on ko feeto molanago fotugo labango kadi ka julɓe ɓe wata fottude ɓe fottina sokeje ɓe waɗa ataya ɓe waɗa jus ɓe waɗa so tawi ko États-Unis to minen no ton ko min waɗayno ko ɓenta barbecue donc tawa ɗum hino foti hino labataka ka jardin ji ka ɓeya yahayno ɗo yedda Allah no tagui ka julɓe ɓen kañum kadi moɓodira ɗo yetta Allah subahanahu wa taala waɗa feeto mum ngon donc haray sifa ɗum ɗon fof julde suumaye ko ɗen woni juldeje julɓe ɓen ko ɗen woni juldeje julɓe ɓen haray ko ɗum ɗon woni ko yewteten ceerno Oumar Sow en inchallah allo salamu aleykum assalamu aleykum salamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah on jaam de ustade nala toon de yettude Allah alhamdulillah mbiɗa fota fota noon awa ko wonɓe ko min Diallo Abdou Asmane an Darsalam ni awa bisimilla Allah may ɗon question ustade woɓɓe goo no compara wonde man jibinande fi o annabi Isa e nelaɗo alayhi salatu wasalam ɓenna e ala waɗa ɗum ɗon donc ma waɗe awa mawlude en nayi oɗo emi ligne on coupi hakkude men kono haray ko o yewti fi compargol hakkude jibinede annabi Isa e jibinede nelaɗo nandi o woɓɓe wiya ko ban enen kadi waɗe mawludu ɓaɓeeɗa kadi no wadde célébre de fi jibinede annabi Isa on ko no ɓanginirɗon noon nanen hay jibinede annabi Isa on le 24 on tigui tigui on wona ko fottana hakkude maɓɓe ton kamɓe tigui voilà hakkude maɓɓe ton kamɓe tigui ton haray tawno waɗi ko ɓeyi toon ɓanginde ɗon kadi gasi ko ɓanginten ɗon si tawi wiyama ɗo joni heferaɓe ɓe wona julɓe ɓen hino ɓanginde ñalande nde ɓe wii annabajo maɓɓe on no jibina e muɗum ɓay ɗum ko haala ko ɓe rondi annabi Isa ko annabajo me en enen naw annabajo maɓɓe fes dal fi maɓɓe o reconnaissaɓe kadi non woni
o anda fi maɓɓe o reconnaissaɓe kadi ɓe alda kadi ko annabi maɓɓe kadi ɓe rondiɓe kan haala ko waɗi noon si tawi ko goonga ko annabajo maɓɓe ɓe duwaka mo yeddude par ce que ko kanko yewti fi argol annabajo men on ko kanko acci consigne yamirore wondema o aroyay yo jokke wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad donc si tawi hara o wi miɗo weltinira on nela aroygol nelaɗo kono ko simi feƴƴi so ara on hino wiye ahmad andi mi so wi mubashiran haray ko holli kono moƴƴi yo jokke aywa gerike so wino munziran haray ko so aroy ko taw ɓatte koyo rentemu mota goɗɗo wiye awsal mi yiyal toon de ka annabi isa wiyo mouhammadou jokke faamu ka mubashiran ɗon faami donc si tawi noon hara chrétien ɓe ɓen ta ko gonga ko ɓe wi kon isa ko annabajo maɓɓe hiɓe jaɓimo ɓe jaɓanaynomo ɓe jokka rasul sallllahu alayhi wa sallam joni noon nden fenande ɓe moƴƴiri si ɓe waɗani ɗum anniversaire ɓe rondike ɓe waɗani ɗum mawludu ɓe waɗi si ɓe pooco pacannike ɓe rondike ha dow ta ko hoore fenande joni no wiyama enen kadi haray koyen andi to finelaɗo men on foti hara en ɓaraki e hoore fenande e hoore ñentingol golle ayɓe allah ɓe allah déclari ko ayɓe muɗum ta ko ɓen yireten ko gaseten mawninde finelaɗo men on fellete ɗum on gelike masala on kulama o en buyno mari point de vue muɗum mawlude ɗo mo kala haalawi mum no nder ton kono min point de vue an o yimɓe dento ɗo anda position an on e telemma sengo mawludu gogo on komi inni wondema enen wona ayɓe allah ɓe reconnaissali annabajo men on ɓe allah déclari ko heeferaɓe wata en ta haqqille men ɗen dofi ɗum tippo ley ha tawa ko ɓen tindintan enen kadi yen mawni fi finalaɗo men wallahi ta ko ɓen ɗon ñembete ɗum woni go'o ɗin mum ɗum haray enen hiɗe yamira ñentingol nelaɗo on ko yowiti kon e diina men kan si tawi rasul sa sallam wuuri duuɓi nogay e tati e nder annabakun hay ñallal gotal o wiyali awa sahabaɓe an on ene on anda ko hande mi jibina on ɗum jooɗi ɗon e yaali hadisi mum e yaali koɓe yamiraɗo ɓe waɗani ɗum ɓe waɗana haali sala maɓɓe kadi ɓe wasiyaki ɗum kadi ɓe tawde kadi no toon e jiɗata rasul sa sallam ɓuuri ɓen ɗon woɓɓe gon toon hiɓe sabodiri no toon ɓe okki jiwo ha gasi o wondi on feƴƴini ɓe ɓeytanimo goɗɗo on feƴƴini ma so luttuno mi wattanaymo kadi on andi tan haaliɓe ɗum on anniversaire ɗon waɓe no Oumar bun Khattab haqqillaji mum wolaynoɗo Qur'an jippo gongina ɓe heɓali on ide ɓe heɓali jowi ɓeydi toon ɗo Qur'ana kan Oumar bun Khattab nela allah tippinno aya e nelaɗo nelaɗo janggi aya on tawi sahabaɓe fowno ɗon seyna Oumar ngalɗi o wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqina allah wi Mouhammadou wattu ko wi kon nder ton fa tabarakallahu ahsanul khaliqina on nanomo tippornomo ko Oumar hoolimo watta modi joni goɗɗo so heeɓi hakkille ɓuuri on ɗon heeɓi faamu ɓuuri on haray ɗum min on ɗum arayno hurɓinanilal seeɗa donc haray ɗum ɗon min on e faamu an on haray watta e ɓurɓen toon hakkilta e ɓurɓen toon yiɗugol nelaɗo e ɓurɓen toon andugol ko gaste waɗande et puis kadi ko coobinte mo fimum gasi towugol yahi terto ɗum wallahi allah wima wara fa'ana laka dicrak hatti fi makko on haka towata ɗon hatti na anniversaire andinta fi makko on no yi'a ñande wo ñande wallahi ñande wo ñande ko kanko tu woni star jo e nder adna allah on mo tawata lutta hande e nder pays ka inde makko wolatake 5 fois par jour ta kadi ko dow wa ashhadu anna muhammadan rasulullah David Beckham e wolanaka ɗum e honno wiyete Elvis Presley e wolnaka fi mum Lady Diana e wolaka heɓali ɗum hay e goto c'est la méga star international Mouhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam deuxiéme naaki anniversaire fi makko anko hakkunde ma o hande kadi ko lutti ko si o waɗi goɗɗum waɗa waɗi goɗɗum acca hara wati anniversaire makko ni on ko faama on ko point de vue an on noon affaire mawɗum ko ɗon le on hulasa ko synthèse on noon alors assalamu aleykum waaleykum bismillah a jarama na laatan Alaji Moustapha naam ɗay gurɗan ana naala toon Alaji Moustapha ñaami Oustaz Sayiru awa ɗay gurɗan e jam yettude Allah
miiji par ce que ustade no wawi waɗande ɗiɗo yewtire kadi e haalaji goo fiɓe nanta haala problème e waw kañum kadi famugol ɗiɗo moƴƴa. aywa kono noon guerdeten ɗum par ce que ɗon anndi mi jannga français. awa faalaama min kirɗinande e français ma e soose ma amdani on wawi soose kadi settono noon. inchallah en daarayno ɓe waɗira ɗum kadi nani. ok salmina ɓe gurne awa inchallah on jarama on salmini ɓe gure nden tan namiroɓe kummaɓen fof. inchallah assalamu aleykum. waaleykum salam watullah. haray piiji ɗin kanko ni hunde kala no mari hattode ɗo sago men nun harayno tan on ɓeydotono juuta kono ɓay radio kanko leer haray sa on yoni nde andi fen ɗo ni wonɓe noddude faalaɓe yewtude hiwro ma lando piiji ɗin no ɗuuɗi fota kono noon haray ko ɗo wonɗe darade hannde mi anditine on ko monsieur Oumar Condé wonno ka technique ko oustad Mouhamadou Tayyib Ba woni ko seeni hannde ɓeyditangol en fii ko yowndiri e ñaawooje o 24 et 31 haray jooni en innayi oustad yoɓe yewtu ɗo numéro maɓɓe on par ce que ni woɓɓe no ka ligne ɓe noddude fii ɓen ɗon waawa noddoyde on hors antenne no woodi ko ɓe lanndoto fii ko yowndiri affaire 24 et 31 gasi inchallahu haray ɓay hari miɗo e tourné miɗo arti mi activali taw numéro an o nini eyo ne awa inchallah kono nani noon numéro mon on déjà jama on no joguimo donc haray min weltike fota yewtere men en tori Allah